Wah, kalau nggak ada sih ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Ye, di petani utang, kondeng di tengah yang mana ini caranya? Namanya tadi, belum mati dia. Pak, bakal utang ini belum mati, mesti bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kene kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije-dije mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang utang Pak. Buang Pak, buang Pak, buang. Mengken utang saya Pak. Buang Pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Saya kayak lu urusan. jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak urusan bang. Rasa bangga dikana hejani Mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng Itulah tiban tugas iloh juang beli Kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan Onde kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai itu sing harmonis Yen subebu kekene sing idang ngurupan pipis Direlo nuntut kebutuhan biologis Bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis Mareng tiang meseselan Uliang nuwutin demen akeprutan Besina ya diwangan mekejang anak ngantosan Yang superaya nanging kurenan tiange Nyeger-nyegerang Nirembeyen tiang mati Dadi arwah gentayangan Sing sanggup nepukin kurenane Empuang timpal Onde kudang di banjani mejalan Rumah tangga mulai itu sing harmonis Yen subebu kekene sing idang ngurupan pipis Direlo nuntut kebutuhan biologis Bayon beli ne bengangsur angkiane muis-muis
tiang tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan yen linawang lakar kekene berjalan tresnane yen dadi beli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena ramah mulian kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena ramah Lugrel ide dange sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan
Boya menyudutkan perorangan. Tidak terkenal Ulyan prestasi, Jani ngalih viral Ulyan sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli.
Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
pidan muleman ngudek kapah gati tepuk melalina kenyoman mule to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebakal warisan mani meme mati tua mebakal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebakal warisan mani meme mati tua mebakal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebakal warisan mani meme mati tua mebakal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7.
Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, jamate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Jero balian
tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi caya misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebai sekala ni skala rua binede jero
kal ngidang ngengkebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati.
temu petang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi tugas pelinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
mobil mewah di jalanan. Nake ngaden nengelah sing tain kuangan. Makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawange kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede.
sekambang batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejar sonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugasnya adi meurep simpati rumu belikan raga nadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase mau ngeleng takkan nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane katrima ring sisen hidayan pramakawi sonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugasnya adi meurep simpati rumu belikan raga nadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase layon nadi belilan kanake nyaku pangima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi katrima ring sisen hidayan pramakawi.
Kulun padu keyang Kuai manam semahi Moga si domangku Lak de karya lang pagi Aksamo Tunok lang langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sujatine tolik nude beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Kuno belok ke walau serado lambat lah Mungkin sueco kelawan Mangke wenang kita menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik nuke beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik nuke beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge
Apang tu sing ada nak sedih Dua bineda Serta mendampingan Ada beten, ada neduran Mandene imbang Negelahang jani Titipan ida yang widi Dua dharma arta iraga Yen iraga demen ngai nang nak bahagia Iraga pasti milo bahagia Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani Aneh ngelalebian Iring hitungan dija berbagi Iring mangkin nanam karma Metulungin nak tuara Yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih Yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah Astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang Hang jani titipan ida yang widi Dua dharma arta iraga Yang iraga demen ngai nang nak bahagia Iraga pasti milo bahagia Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani Aneh ngelalebian Iring hitungan dija berbagi Iring mangkin nanam karma Metulungin nak tuara Yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih Yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah Astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang
angin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memargi pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi majan ketibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki dan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu
tugas bidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna Raganadi nejani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Ejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si teadi ngampurang dewek beli nyakitin adi Jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sujati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Nejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi Ejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang tresnan beli nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi
Kone suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangre dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
Melahang malu melajah Bangsa kentawan pedang lemah Pang tu sing elah Pang tu sing campah Pang tu sing paling carleak ojog lemah Sing nawang kangin kau solahing andangan yu Cek cara anak duduk Merasa genep nawang sastra Adungang malu dadi kelawan Angtu sing ngajuwere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan Pakaiane sarwa poleng Apa ngena paling aing Saru tetek kelawan sedeng Sing nawang bebedak poleng Tuturne paling aing Apa ngena paling wanin Bani negat di pengulung sedeng Ngundang sekala niskala Melahang mandra belikat pencara Rangsingkan di pesu berduga Bani negat di pengulung sedeng Ngundang sekala niskala Melahang mantra pelikat penjara Rangsingkan tipe sudodoga Segenap nawang sastra Adungang malu dadi kelawan bisa Angtu sing ngajuwere Nguncarang japa mantra Pang sing ngalih petara Nemu kala Pang sing ulian pepelajaran Anggun ajum-ajuman Mekade dadi buduk-budukan
kiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bepedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melaan mantra pelikat bicara rangsingkan tipe super duga bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melaan mantra pelikat bicara singkan tipe sudodoga apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lo ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan
salon ulang buin perawatan. Ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu. Bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan. Dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon ulang buin perawatan.